Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tomatu wa malabi sila suruhku jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur mapojitan digangka dari sisi araji aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasaba ilalan na iya kesempatan iwi, ilalan na iya wadwiwi na topada kamanang itak kita bajo. Nasaba asi sumpungat ta asya mata ilalan na iya waniwi. Ipasiya mainasabaan o macawi na ipasi sumpung inasabaan o mabela maka musti malapang ipani nasaba sidi pakasiwiya kami na batuan na maraja risisi na fungan la ta'ala nasaba ibadah ijaman nasaba atinulukan naman nanungang nayapitangi tanra ating mangulo rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yasenge ata sumpay fungal la ta'ala kitujun na itala ipagkasiwiyang wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Si mata dini pancaji bangsa na menak jingi, si mata dini pancaji bangsa na menak sinin na rufatawi illa kecuali hanya untuk tunduk patuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yurufungan la ta'ala pancaji wirupatawi italai atah na yasenge ata sumpay pungan la ta'ala kitujun na pagkasuyang ibadah na sabaati nulukan naman nanungan. Ina to nakadaan de guruta amantu billahi wa amantu bi rasul. Kayakina lorifungan la ta'ala na sabatan rasumpana atil loripuan na wa amantu bi rasul. Keyakinan lori nabita na sabatan ra akacumalam puna madicing. Yana nasabarye nasabat na tofadan kasiat deput-depungat di gaga akat tasangadina atau fada yakka idua wali limatan atau fada cenga ribitaray na madararari nasabak padungan mamagi-magi nasabak pakkasu yang ijami lalan na yawaniwih na di gaga iwala kang iri tujun na atam matapot na fungan la ta'ala sangadin na pawala suruga pamasina mi puas sawai. Salawat na niya papasalamat masa ifongololo di alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jalukang iasalamakan akatuongang wanwa linota wanwa akhirata sayyidung fid dunya wa sayyidung fil akhirah. Na iya surugay lolumi matoy hapamasina upapahanap punay to masalawain na niya to mapasalamai masalauri alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamua natofada makalik jari salang kabitaray na riyat tupuri awal gading itu dakiya si napi pangulawang makadade gagayak kate na yasi matamatay sangadin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah maka dayro Nabi pacapurang yutusuk rilebok na wanwalino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, menjadi suri teladang yang baik wa rahmatan lil alamin pamasilori sinin na iyamanang alangi. Bukan hanya sekadar warahmatan lil mukminin mancaji wi pamasiri tujunna atau metepe tapi mancaji wi rahmatan lil alamin
pamasiri sinin na alangi imma gi hari sisi na aju kajuwe nabi tak mancaji pamase imma gi hari sisi na olo nabi tak mancaji pamase lebih rifadan na rufatawu itu motoma lebih yang ki hadir. Makanya ya kotomak bicara lahirang ilalan na aku rangi 30 geso 110 apa surat 25 surah na utus upungan la ta'ala mapamulai nabi pamulang italai nabi Adam alaihi salam letu nabi tak nabi pacapura ya kotomak bicara lahiran tapi ia kotomak bicara hakiki nabi tak nabi pamulang magi natong makadah iro nabi tak nabi pamulang apa makade fungan la ta'ala ilalanna hak disekudasie purade upanca jiwi nabi Adam pangulun na sinin na nabi alena nasaba alena pamulangi fancaji purade ufancaji wi nabi Adam dunia beserta isina seandainya taniya nurna Muhammad tomo-tomalabi yang ki hadir. Makanya ya rufangulutan nabi Adam ipancaji wi nasaba apa sulapa namancaji rupa jadi yeri di lisana rupa tahu apa biasa makade guru tapa hikmai angkana tanah wai api na angin. Makanya oli na juku tak boleh kota naik urak buku-buku boleh ko waie na pasak tanyawa tak boleh ko anginge na pasut tak darah tak boleh ko api silura na saba apa paslan na mancaji rupa na suku ancajingan na italai nabi Adam maka natunangi nur na Muhammad jadi okoni makadai ande guru tapa hikmai na saba suku na ancajingan na nabi Adam natunangi nur na Muhammad berarti ya kau mak bicara hakikat yulo memang ijaji nurna Muhammad na ya Nabi Adam magai suku ancajingan na tunangi nurna Muhammad kedua lecin nurna Muhammad riwatak kalena Nabi Adam mapamule komondin na lekat na pamendek lor yulo rupatna terakhir dia turun okoi indo limanna maka disitulah dia rindu kepada Rasulullah maka defungan la ta'ala Adam ketika engkau rindu dengan kekasihku ketika engkau rindu dengan Muhammad maka ali dua wali induk limamu pasidupai kanukun nabaca ya salawae takupurana nabaca salawae Nabi Adam takuniti rupanna Nabi tarikanuku induk di mana tomatomalabi yang ki hadir maka yaitu napal lahirangi andre guru ta al imamu al hatab ar-ru'aini al maliki salah satu ulama besarnya di mazhab maliki makadah salah satu amalan yang dilakukan ulama-ulama terdahulu ya kumatangangi tebang natakonarati asana nabi tapak bangi maka nali dua wali induk limanna napasidupai kanukuna nabaca salawat na Nabi Adam magine yakadah salawat na Nabi Adam apa Nabi Adam pamula baca salawae apa guruan langsung foli kurifungan la ta'ala na panasaula tumpun na matanna makadai andi guru tak Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ijami purade na kanila sapat di mata na mati ya natunakada marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam baka termasuk makadai andre guru tak ia koto matangam mengaji jangan hanya sekadar kau dapatkan pahala apa yang kau baca jadi ia koto mengaji aja na sekadar apalan nami bawang angan jeti lalu tapi alate barak ka aga tatampu ilalana ia koto matangam mengaji yana tu nakada guru ta yana kambosi di ayat nairo ayat rata-rata kecapak na ayat ketika engkau mengaji engkau baca namuratiro ayat innallaha samiul basir maka kau hingga sebentar lepak ko cinampak mulai barakat na nasabah apa yang kau baca maka pak dapat dua wali induk limamu pasidupai kanukun na baca salawat apa yang kau hafal apa itu salawat maiga rupanna maiga to boleh nah termasuk angka salawat Jibril magine yakade salawat Jibril apa pangulut tak Jibril pamula baca ya salawat diajarkan kepada Nabi Adam nah baca Nabi Adam na fubeni Siti Hawa apa maharnya salawat Jibril tomatomalabi yang ki hadir angka to salawat
ia nama susiati nama rola-rola papinat dinge baca salawat bil qulubi ya rega baca salawat na Nabi Yunus narewo paingam matenna papinat dita bahkan angka salawat ibaca ya na ibaca na tujukan na to salamat juga tarewata to mapamula jama-jaman na sabari salamat ditujun na jama-jamange maka dai andri guruta baca lali salawat ibrahimiyah tega ya salawat ibrahimiyah salawat yang paling sempurna diajarkan para ulama macio ilalan sumpah jangan ia koto matahayya pacapurang makanya sebelum bereselang aga tahayya pacapurangi baca dek gaga sengadina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baratta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu salawat Ibrahim, itu salawat papa salama pak. Mari maka ada salawat yang bisa membuat kita selamat, termasuk itu salah satu amalan saya. Angka waktu angke Pak Usman matelipom itu sudah lama tahun berapa itu nasuruh kak lomba kato baju maok masigina aji Ahmad aji apa puncak Mario na iro jumae kebetulan angkato acara moliku oko daerah Solo 2 jadi yoko pura kak maka juma meka mapasi terbawakan acara molik pas mailo kak leko apa iro masigi dari arah direwa kak pemang iro masigina aji Ahmad ia kupuli rapangi belok sebelah kanan pas melo kale kota melal masigi tako angka mana hamurut motor temaka lasinda dari rapa melo lokota inrekang nalapo kak puli mondri nalapoi kana lapo na motoroku sige pas sibawa bamondinda samana angka maka kak puli ko motor ulat tu ko wirin na watak tanay nang kalingi panitia masigi sepo lari bawa ngak minyak batu ada nostasi lepuyehi lari nakara ustas agata mafadi na yero watu ye upare saman mangiwatak kaliko mapamule capak gemma iluwa latu yawana pola kajeku yero bawa mondrin na wajejuku lekaku angka ba malara cete na yero upakewe jasko ko ui tei dei gaga mariga tapi ro ba jantang aku des sakada talita lote kai o podangi ro panitia na masik makada aja na ya tewe ro to malapoi nai te ro to malapoi apa yang terjadi baini na to malap bi yang ke hali masurus sulakat na latu poncina pura si maranak majasi na sadi pura si majana sadi maranak ibawan lo rumah sakit enreka otona jampa furaku makatoba maka dai aji Ahmad aga na milotolos tas na masulangi motorota adaku de nagaga wala pungaji yakota di pinraga motoro kada aji Ahmad batal kak bane carata awak di jiji tujajing kamalukit na wang kalinga je sepo adaku dituji gaga marigaga ukafesa aleleku deji gaga marigaga bahkan iro makanya mimatisat di rampan na nyawaku melo kak mapasiter bawa ke acara maulid mancaji na pinrangak motorskopin na warna celak pura ko mamau lupas pura asra latu kak boleh naita ka indo anakku maka indo anakku magi na kalaya motor tak na warna hijau nangita bawa mana kapuli na warna celak ada kupura kak na lapoto inapeliwa silanda nakapisa alaiku ludu ni pakia kunite dan itu jika gambar digage magi barakat na salawa ibrahimiyah tomotomalap yang kihati katona angka waktu apa iwi umal kai salawai bukan hanya satu kejadian bisa jadi 2-3 kejadian termasuk acaraku ke daerah Pinrang uli kalau bawakan nasa pernikahan iro punai sara maka da iro acara ustaz tate 10 nakawi buat tiburo dewe magi nang katate asara angke matile po punai sara dan ustaz purek te kawi nape milo ipasito danga buting ada kuna mo kuraku dio de topa apa iro ini maka dah kita te 10 nape melo kawi ada nama sijak lak da yang kanasa boti buro dewe angka ni mendrik lo male bai dena
namancaji mapari-pari kak dio na iro lalangi dari Rapal lo Pinra kurang lebih 20 km na mapamulay simpol latu kote na liwat jalan langi watu iro na ubala oto ito matamalak biyang kihadi ondo lasiko mangoto dewite ban na macet latu kak selesai na siya pernikahan ko erewa ka usalamat to mangay baraka na italay salawa ibarahimiya tumamalak biyang kihadi yan na ito nakadaan rigurota yan na angka kumakura baca na melo ko salama na sabak pangkaw kang na melo ko salama rito yun na jama-jamangi na melo ko salama yo kamu mo rewa na sabak perjalanan jauh dan perjalanan dekat baca lali salawa ibarahimiya tumamalak biyang kihadi cuma makadami guru tak angkam itu pak doa ngayolona na suku itu salawa aga pak doa ngayolona ibaca makadai andri guru tak pa hikmah ya namelo ko jokah bacai la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan rabbaw wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita latu capakna bil alamin innaka hamidum majid mujoka baraka musalama joka musalama riwa yana tu pakai ya salama napa gurangi guru tapanti. Makanya sisipi pakoling amalkan iya aga ya roh la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan rabbaw wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita tabacil latu capakna bil alamin innaka hamidum majid. Makanya si sepi pakuli kode tapla idi manibawa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan Rabbaw wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita latu capakna bil alamin innaka hamidum majid. Sini na tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasai ditanda kecintaannya kiyolona umatna ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan maka manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gaga sawa-sawa nafatokofungan la ta'ala setelah terjadinya hari kiamat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okoyolona fangulunna sininna malaikae okoyolona rajana malaikae Jibril alaihi salam macan raka rupanna Nabi tak macella pakita matanna maka de gaga warikada nafuada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril de gaga nafuada Nabi tasangadinna aina ummati ya Jibril lo tega manangi ummatku Jibril Nabi tak waktu naifatoko dena kana sapa nenena Abdul Muttalib alena bobo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatu matena duit tomatuatna apa Nabi tak telung pulang imun ilala tampuna indokna Siti Aminah mati ambokna berarti Nabi selamanya tidak pernah memandang wajah ayahnya jadi wimita tajarilin ummak genna annatong umuruna Nabi tamati si indokna Siti Aminah jangkan na ipaliharay ibobo rinenena italai Abdul Muttalib tapi Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril dek nagaga sawa-sawa napatokufungan la ta'ala sengadinda Nabi tak tapi aga pertama nafuada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril
de gaga na fuada sangadinna aina ummati ya Jibril lo tega manangi ummat ko Jibril de nakana loke gay apo ku loke gay anak ku cule-cule tapajin na buah hati belahan jiwanya. Nabi tidak pernah mencari istrinya yang senantiasa menemani dakwanya Nabi dikala senang dan dikala sedih, tapi niga pamulang nasapa Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah digaga sangadinna hidi mana toma-toma lebih yang kia hadir aina ummati ya Jibril lo tega manangi umatku Jibril. Agana safangulu ta Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah napi matenang atina Nabi ta. Napi paja masara nyawana Nabi ta, magai nak kita dikasih Nabi ta aja akama di antara kita loyolo nita menaraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai ditandra, maka dayiro Nabi ta matai lak dan fuji umatna ilalanna hak dise agana sanabita kullu ummati yadkhulunal jannah sininna ummatku tamamana surga undolak dana na fuji kinabita agana fuada nabita kullu ummati yadkhulunal jannah sininna ummatku tamamana surga illa man aba kecuali dena melo. Karena makutani sahabat makada kalu ya Rasulullah wa mayyaba ni gayaru ummat tak tayyata masyuruga agana sanabita man ato ani dahalal jannah wa man asoni faqad aba. Yang mentaati Nabi maka itulah ummat dahalal jannah jaminat tamasyuruga toma-toma labi yang ki hadir. Ya sengi mentaati Nabi najamin na sebab sunnah boleh ko Nabi tak apa iroi di aga je ya sunnah biasa ki makkada ya sengi sunnah ijame lulugangi apala dena ijama dena marigaga padahal na yatona situngan na mancaji persoalan di kalangan kita sebahagian angkaton lebih nafatuju ibadah sunnah na ya ibadah wajib dah padahal makkada guru tak ibadah wajib dengan ibadah sunnah itu saling berkaitan. Tiga contoh angka tahu lebih napatuji puasa sunnah Senin Kamis ini na iya boleh puasa ular Ramalana. Lebih napatuji sumpah sunnah tahajud na nakataimu atau tangaban ni masuk paja tahajud na iya masuk paja subuh. Lebih napatuji sumpah sunnah duhana na iya sumpah lorona. Padahal iya tu situngan na ibadah saling berkaitan. Maka dari ande guru tak ibadah wajib dengan ibadah sunnah pada lepak tona sedia to aju apa ia tu to aju nomor sedi angka uratna yang kedua angka batanna yang ketiga angka takeda angka to daunna na ira uratna to aju pada lepak ibadah wajib na masalah ibadah wajib maco itu masalah ibadah sunnah makanya makadai andai guru tak ijami sumpah jange apa perintah boleh kufungan Allah Ta'ala mujami bere jamak na sebab perintah boleh ku Nabi tak berarti saling berkaitan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah toma-toma lebih yang ki hadir makanya makadai guru tak iya tu sunnah tak bagai telun sunnah fi'liyah angkato sunnah kauliyah angkato italai sunnah takririyah ya sengi sunnah fi'liyah segala perilaku perbuatannya Nabi itu adalah bagian daripada sunnah maka daki sunnah perbuatan berarti fi'liyah ya sengi sunnah kauliyah segala ucapannya Nabi warekadanna Nabi tak itu adalah bagian daripada sunnah maka daki sunnah kauliyah ya sengi sunnah takririyah pengakuan ya sengi pengakuan anu denang kanajami Nabi tak tapi najami sahabat dan Nabi melihat dan Nabi mengakui tapi Nabi tidak pernah melakukan maka itu adalah sunnah maka lagi sunnah takririyah pengakuan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya guru tak dek na iya manang anu dena zaman Nabi tak na ijami itu adalah bid'ah apa makanya guru tarimang koso engka anggaga najama umma tapi nakiyadi najami nabita engka tu agaga najama nabita tapi nakiyadi najami umma
Tiga contoh anu najama ummai, najama sahabat, tapi Nabi tidak melakukan pengulut tak Bilal bin Rabah. Iro amalan na pengulut tak Bilal bin Rabah, ia na purai mak jenne tatai mas sumpaja sunnah dorakan. Pengulut tak Bilal bin Rabah, ia na pura mak jenne tatai mas sumpaja sunnah dorakan, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Justru yuli pengulut tak Bilal, maka da Bilal amalang aga mufakit na ang kamitoni sandalamu yang kalinga ko suruga. Aga na sa pengulut tak Bilal, yan na pura ka mak jenne tatak ka masumpaja sunnah dorakan. Makanya ang kaya sengi sumpaja sunnah jenne. Ang kasi di sahabat, iya ko alena mariman tatak kuluhuwala na pake mapamupu. Ya na alena marimat tatakul huwala na pake mapamupu. Sampai-sampai mapisang sahabat ko nabita. Makadang kana sa sahabat, ya na alena marimat tatakul huwala na pake mapamupu. Saman na de gaga suro na pala, ya suro nguli ko nabita. Aga na sa nabita, ya sahabat. Magi ng kana sa iya ko iko marimat tatakul huwala mo pake mapamupu. Saman na de gaga suro lay mo apa. Aga nasa sahabat, saya sangat cinta dengan Al-Ikhlas, saya sangat rindu dengan Al-Ikhlas. Aga nasa nabita, nasaba kau cinta dengan surah Al-Ikhlas, sibaku matu ko suruga pamasina fungalataan. Makanya dito na wading icapa imang kulkuli Pak katoji tau ya nakadaya nalena marima wisangamba na tatakuluhwal na pake mapamupui ko na pale. Pak megatoji to macam maparotes na din isajamay. Alini suruh mato dan naja na iko na tapi jago maparotes. Tapi magay, yan na tu nakadagurota, iya tu ya kuluhuwala rata-rata na pala mana tawi. Anak-anak na pala, tumatuwa na pala. Magay, karena salah satu surah yang pendek setelah inna a'toy na. Iya tu inna a'toy na kal kausar, telu ayat. Tapi kuluhuwala surah Al-Ikhlas itu 4 ayat. Kuluhuwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ia kotomak bicara hakiki. Ketika Allah turunkan surah Al-Ikhlas, 2 mimatom malaikat titingi wali-wali. Na yiro panina malaikat mapamuli capak na iwatal letu capak na itamurang. Maka day guru ta abasang kumpul martapura ya na angka tau mapamula malasa becu na batu alasan na pamulay na sabak na baci kuluhual na 3 kali baraka di na jaji malasa bajan na. Ya pidi iyo koto mapamula malasa jago dareke. Pak kami matu ya na malasa tatay hamak dareke ada na yatu pa jumanya mustasyo kupura kama dareke. Dareke no plek mumadisi. Dia nateng agami mak dariki, tapi makadai wian de guru tak ketika engkau sakit perbanyak berzikir kepada Allah, minimal baca qul huwallah apa nabi tanah makada dalam kita irsyadul ibad makadai wian de guru tak yana engkau tau malasa apa sikirnya ketika dia sakit waktu na malasa dia gaga na baca qul huwallah kasiratu. Tapi tenriki yakatai nasabak lasana natakuli suri pamasena fungan la ta'ala maka Allah utus 70 sabu malaikat riwatu purana icamai purana iwalu namelo ni yasumpajangi maka Allah utus 70 sabu malaikat masumpajangi jukuna tomatomalabi yang kihadir. Maka day andi guru tayan ang katomate na tiapa yang maralong na lanya imatan na caya na soy maka itu tanda bahwa Allah turunkan 70 sabu malaikat masumpajangi jukuna aga amalan na riwatu malasana memperbanyak membaca qul huwallah. Bahkan andi guru tak makata yana ang kataunali sikri qul huwallah ya namati baja na sangadi pertama di namilu makabot jukuna ang katutomati pak iya ko idiyo saman na malamak mana patemak buku-buku na termasuk ini amalaknya apa iya nang katomati na pay magana 2 jam mesti makado jukuna tapi ang kami mato ya namati ya nadi me malamak mi matay patemak buku-buku na nasaman na pada itu matin roy mana samakada nala ni asunala ni wani melo na icamme na saman na to malamak saman na to pura matinro magay malamak mana patamak buku-buku na watu na dia kenapa bisa jadi dia amalkan memperbanyak surah Al-Ikhlas
Aga nasa guruta, ia namati pertama melemak watakalina, melemak patemak buku-bukunna, di itu nama kapung, ia na ilemak, de nanri ulla alati jukuna letu asyukiyama toma-toma lebih yang ki hadir. Bahkan Nabi mengatakan dan Nabi menganjurkan perbanyak kau baca qul huwallah minimal eka 10 ilalanna asywandiye. Pak kato toto pahagi nak kada iyo kumakon ya tukul huwallah hubana baca aja nawas sumpahnya. Namo mu baca kasiratu ya koda musamma sumpahnya de to agala tak masuruga. Nah maka dami Nabi tak yana angka tau baca kul huwallah ka 10 ibangungang ibo leko tanga suruga pamasina puange dek nak kada Nabi tak tabi suruga. Jadi namo mu baca kasisa ku ya kode mo sumpah jadi gagala lawat dingi tak masuruga. Sinin na tomato malam bi yang ki hadir. Makanya iya koto malasa ye dua mitu sikerina. Najelaskan Nabi tak dalam kita irsyadul ibad iya koto malasa minimal iya 2 pas letak baca. Tiga yaro pertama baca pak dengan Nabi Yunus riwatun nayam mau ke balewi na baca ke 40 masuk oleh kuatan na balewi. Tiga yaro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua tabaci qul huwallah. Makanya doanya Nabi Yunus tabaci ke 40 na surah Al-Ikhlas tabaci ke 100. Aga boleh nah jamin Nabi tak lolongangi apa pasalat. Nomor sidin ya dampengi dosa ta atas salata. Yang kedua iya kaila sata nasabala sawanwa watakale tapi baja na sangaliye ketika kita meninggal dena icallaki ilalaki buruk tak detonai paresah mage barakat na surah Al-Ikhlas yang kita baca yang kita jadikan zikir ketika kita hidup toma-toma lebih yang kita hadir. Apa iko toma bicara lasa de jitu gaga to dina malasa mana tawi. Cuma yang itu Nabi ta telu melasanna ya kumanuru sejarah negara ta agalasana Nabi ta nomor sidih biasa mapak diulun dan sebab pengaruh racun yang pernah dia minum. Yang kedua biasa macekek pelak kajena. Yang ketiga biasa mendek semenah. Ya pudi mai galasata magi Nabi tak najaran malasa apa salah satu sunnahnya Nabi ia kumatangangi mandre ia panapaja mandre ia kumeloi maso ia pudi masupin atau pajak kan deh. Makanya yana tu anu lebih makasolang. Tiga contoh anu lebih makasolang yana lebih pelanati makadeti semeng, lebih wicakek na makadeti gering, lebih wicenin na makadela sagola, lebih wilundak na makade kolesterol, lebih widara na makadeti takanan. Makanya kade gurota ya komeki dulu ngesalamakan. Apalagi ketika engkau sakit maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apa yang dianjurkan Nabi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Napata baca qul huwallah barakatna iwaringnya salamakan ritujunna wa nuwalino lebih assalamakannya lilino suwalidna fungallahu subhanahu wa ta'ala. Sinin na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mamagi-magi na sabari lalan na pasapi watuweri palawangan na magaribi latu isay na tofadang kakitu datudang maring kalinga na yalay si di dua telu aguruang maraja na sarikuamang ipakiwi makamala na sabalan roale ditujun na anu na furiyo fungal latala na iwala kinasabak pawala suruga pamasina mi puwangi na to salama siliwangang salama wanuwalinota lebih pahah assalamakan tilino siwali na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.